Zaria Court, ikimenyetso cy'imibereho igezweho mu mijyi, gihuza imikino, imyidagaduro n'umuco, cyubakiwe urubyiruko rw'u Rwanda rw'ejo hazaza ndetse na Afurika. Zaria Court si ahantu gusa, ni ihuriro ry'ubuzima bw'imyidagaduro, amarushanwa, serivisi zo gukerarugendo ndetse n'ubuhanzi kavukire. Byose bikaba bihurira hamwe mu buryo bwo guhindura isura y'umuco n'ubucuruzi bwa Afurika. Ku wa 28 z'ukwa karindwi mu masaha y'umugoroba wo ku wa mbere nibwo Masai Ujiri na Perezida wa Repubulika Paul Kagame bafunguye ku mugaragaro Zaria Court Kigali. In my mind, thinking about the youth of Africa, I don't think about borders. Inyubako yubatswe bigizwemo uruhare na Masai Ujiri itwaye miliyoni 25 zose z'amadolari, asaga miliyari 36 z'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma gutangira gutya, ubwo hari abahise bibaza bati uwo Masai Ujiri ninde, cyangwa se nuwahe, ubundi sakora iki, akorera he n'ibindi byinshi. Ubwo ise bibaza iyo nyubako uko ibyawe byatangiye. Muri iki kiganiro ngiye kukuramburira neza akantu ku kandi ku by'inyubako, inkomoko y'igitekerezo cyayo n'ibizajya biyikorerwamo. Nguhaye ikaze. Masai Ujiri, ubundi amazina ye bwite ni Michael Masai Ujiri. Yavutse ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi 1970. Masai Ujiri yavukiye i Bournemouth mu Bwongereza ku babyeyi bari abanyeshuri, se w'umunyanigeria na nyina w'umunyakenya. Bamaze imyaka 2 gusa aho umuryango wimukiye muri Nigeria, ari naho yakuriye mu mujyi wa Zaria. Akiri muto, Masai yakinaga football, umupira w'amaguru, ariko akajya agaragaza inyota yo gukina basketball ubwo yari afite imyaka 13. Ageze muri high school, ababyeyi be bamwemereye gukurikira inzozi ze zo gukina basketball ku rwego rwa college no kujya mu makipe yo ku rwego rwo hejuru i Burayi. Yahise ava muri Nigeria ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yize muri Nathan Hale High School. Nyuma y'ibi, Masai yagiye muri Montana State University, ariko yaje kuhava nyuma y'amezi make ataragira umukino n'umwe akinira iyo kaminuza, maze agaruka mu Bwongereza atangira gukina by'umwuga basketball. Ujiri twavuga ko igihe kinini yamaze mu mwuga wa basketball yakimaze mu Burayi gusa, kuva atangiye kugeza arangije gukina basketball. Ujiri yamenyekanye cyane nk'umuyobozi wa Toronto Raptors, aho yafashije ikipe gutwara igikombe cya NBA mu mwaka wa 2019. Ariko nubwo yageze ku rwego rwo hejuru muri Amerika, umutima we wakomeje guharanira iterambere rya Afurika, cyane cyane urubyiruko. Mu mwaka wa 2003 Masai Ujiri yashinze Giants of Africa, umuryango udaharanira inyungu wari ugamije gutanga amahirwe ku rubyiruko rwa Afurika binyuze mu mukino wa basketball. Intego ye yari ukwereka abana ko bashobora kugera kure binyuze mu gukora cyane, kwigirira icyizere no gukunda igihugu cyabo. Yatangiriye iki gikorwa mu gihugu cya Nigeria, ari naho avuka, ariko uko imyaka yagiye ihita, Giants of Africa yagiye igera no mu bindi bihugu nka Kenya, Ghana, u Rwanda, Uganda, Senegal, Cameroon ndetse n'ibindi. U Rwanda rwabaye kimwe mu bihugu by'ingenzi mu rugendo rwa Giants of Africa. Masai Ujiri yaje bwa mbere mu Rwanda kubera gahunda yo kwagura ibikorwa by'uyu muryango, ariko yaje gutangazwa n'imiyoborere y'iki gihugu, isuku, umutekano n'umurava w'urubyiruko byatumye afata icyemezo gikomeye cyo gushyira icyicaro cya Giants of Africa i Kigali, anatangiza umushinga witwa Zaria Court. Ubundi Zaria Court ni igitekerezo cyaturutse ku nzozi Masai Ujiri afite zo kwerekana ko Afurika ishoboye kwigira no kwihangira ibisubizo. Mu mushinga uzaba ihuriro ry'imikino, imyidagaduro, ubucuruzi n'umuco. Ujiri avuga ko Zaria Court ari nka Silicon Valley ya Afurika mu bijyanye na siporo ndetse n'umuco. Kigali yabaye ihuriro rya mbere ry'iki gitekerezo, aho hubatswe inzu y'imikino ya basketball irimo hotel, ibibuga bito, ahabera ibitaramo n'ahandi ho kwidagadurira. Muri 2023 Kigali yakiriye bwa mbere Giants of Africa Festival ihuza ibihugu byinshi bya Afurika, abana bafite impano, abarimu, abatoza n'abahanzi. Iri serukiramuco ryabaye intambwe ikomeye mu gukomeza gushyira u Rwanda ku ikarita y'iterambere ry'imikino muri Afurika. Zaria Court. Zaria ubundi ni umujyi wo muri Nigeria, aho Masai Ujiri yakuriye. Uyu mujyi wamubereye ishuri rya mbere ry'ubuzima, aho yamenyeye gukunda basketball akiri umwana w'imyaka 13.
aho niho yakuye inzozi, ubushake no kwiyemeza kumenya ko n'umwana ukina ku kibuga ashobora guhindura isi. Court bivuze ibibuga by'imikino, ariko nanone bisobanura umwanya w'ubwisanzure n'uruhurirane rw'impano. Zaria Court i Kigali yaje nk'igitekerezo gifatika cy'uko Afurika ishoboye kwihangira ibisubizo. Masai Ujiri yahamije ko Kigali yahindutse umujyi ufite icyerekezo bitewe cyane n'imiyoborere ya Perezida Paul Kagame. Mu biganiro bye bitandukanye, Ujiri ashimira by'umwihariko Perezida Paul Kagame ku miyoborere ishyira imbere urubyiruko n'uburenganzira bwa bose. Ubundi Zaria Court igizwe n'ibiki? Zaria Court igizwe na basketball ya kijyambere, akabari, inzu y'imyidagaduro, gym, hoteli y'icyerekezo ifite ibyumba 80 n'ibindi bice by'ingenzi by'ubucuruzi n'imyidagaduro. Ariko icy'ingenzi kurushaho, Zaria Court ni urubuga rw'impinduka, aho urubyiruko rwa Afurika ruzakurira rufite icyerekezo, icyizere n'inzozi zizagira ishingiro. Uyu mushinga wubakiye ku nkingi z'icyerekezo cya Giants of Africa, ariko ureze kure basketball. Uharanira ko Afurika iba isoko y'ibitekerezo, aho impano zidapfira ubusa, aho umuco ubyara iterambere. Kubera iyi mpamvu, Zaria Court ifatwa nk'ikimenyetso cy'icyerekezo gihuza inzozi za Masai Ujiri n'icyerekezo cy'ubuyobozi bwa Perezida Paul Kagame, aho Afurika itekerezwa nk'ivuga, ikubaka kandi ikiyubaka ubwayo.